Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. Zanimljivosti o Leonardo da Vinciju. Poznati italijanski slikar, arhitekt, izumitelj, muzičar, kipar, mislilac, matematičar i inženjer Leonardo da Vinci rođen je 14. aprila 1452. godine blizu Firence, a ovo su neke zanimljivosti o njemu. Mona Lisa je postala poznata tek nakon što je bila ukradena iz Louvra 1911. godine. Krao je leševe sa groblja kako bi izučavao anatomiju ljudskog tijela. Iako je jedan od najpoznatijih svjetskih slikara, svega 15 njegovih slika je sačuvano do danas. Bio je sposoban da u isto vrijeme piše jednom rukom, a drugom da crta. Leonardo je prvi osmislio ideju za kontaktna sočiva 1508. godine. Ovaj genije je posljednje godine života proveo u Francuskoj, a umro je 2. maja 1519. godine u 67. godini. Sve za studente na jednom mjestu. studomat.ba